Lengu amechaguliwa na wananchi, sio gavana wetu. Arĩa mena taito cia broti na mĩgũnda taũni-inĩ ya Kajiado rĩu meyumĩrĩtie gũtetia mĩhang'o ĩno ya ũheani wa taito, makiuga matinorio mawoni mao makoniĩ ũrĩa mĩhang'o ĩno ĩgũkinyanĩrio, ũndũ ũrĩa maugĩte nĩ ũgwati amu tũrĩa nĩme no tũheo taito cia mĩgũnda yao ona matakũmenya. Ile procedure ambayo wanatumia ama ile njia ambayo wanatumia imekuwa na giza nyingi sana. Hakuna mambo ambayo tunaelezwa vizuri, kuna mambo mengi ambayo yamefichwa, na ningetaka tu kusema kwamba jambo hili la kupeanwa ama kupatia watu Taito Kajiado liwekwe wazi, wananchi wahusishwe, wenye ploti wahusishwe, kwa sababu huwezi kufanya maamuzi bila mwenye shamba. Na tunajua procedure zote za Taito vile zinaendelea, lakini ile mambo tunasikia ni kama hakuna kitu tunaambiwa. Aikaria marateta tondu makoretwo makĩũrio marihe aturi a mĩgũnda arĩa makoretwo magĩthiĩ gũthima mĩgũnda yao mahinda kwa mahinda. Pale saina ilipokuja tukaambiwa tena tutoe pesa za surveyor. County ikaleta surveyor wake. Hizo pesa zikapotea. Saa hii tena tunaambiwa tutoe pesa tuweke kwa mtu binafsi. Kwa nini tusiweke kwa county? Kabla hatujaanza kusurutisha ama kuambiwa tulipe mambo ya hiyo pesa ama hiyo process, kuwa na utaratibu ambao unafaa, utaratibu ambao kila plot owner atakubaliana nayo, na pia kuwa na breakdown ya kuonyesha jinsi hizo pesa zitatumika. Na tukiwauliza hawataki tuwaulize, wanatuambia wewe ni lazima utalipa kwa consultant. Huyu consultant ni nani? Pesa zetu zikipotea itakuwa namna gani? Tutaenda kudai nani? Kuringana na thirikari ya kaunti hiyo yagĩrĩire kũmathereria ũrĩa mĩhang'o ĩno ya ũheani wa taito ĩgũkinyanĩrio. Ningeomba pia serikali wakiweka 55 uangalie kuna wale walala hoi ambaye hawawezi hata wakafanya aje hiyo pesa hawawezi toa. Ni lazima waje kwa wananchi wasikie maoni ya wananchi wanasema nini. Je, tunaweza? Je, tutaweza? Ama hatuwezi. Minister wa mĩgũnda kaunti-inĩ ya Kajiado augĩte mĩhang'o ĩno ĩgũkorwo ĩgĩthiĩ na mbere ũrĩa ĩbangĩtwo, na nĩkĩo rĩu kamĩtĩ ya mĩgũnda bunge-inĩ ya Kajiado yugĩte he bata wa mũbango ũyũ kũrũmĩrĩra watho nĩguo gwĩthema na mateta makĩria kuma kũrĩ aikari. We may need some more clarification from the public, and I'm also sure the what we call public participation is still underway. So it is until public participation is over that is when we will be able to ascertain. Ni vyema watu wapewe nafasi ya kuzungumza na pia wapewe nafasi ya kujieleza, kwa sababu huwezi lipa 55,000 katika akaunti ya bank ya mtu binafsi. Aikaria matora ma Kitengela onao nĩmeriga kwĩyumĩria magĩtetia mũtaratara ũcio kũrĩa maugire marenda ũrũgamio nginyagia rĩrĩa cikaro cia kuoya mawoni ma mũingĩ igatabanio. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.